Assalamu alaikum, хайырлы ақшамлар. Бүгін октябрінің 19-ы Қырымышғалының ісе 600 күні. Эфирде Заман студияда Шевкет Аматулаев шалышмақты. Қырымны ышықсыз қалдырмақ үшін тешкіл етілген петиция 25 бен рей топлады. Имзаларны топламақ үшін берілген 90 күнде дегілде 38 күнде вамандай жейділар. Бұақта Украина президентінің сайтында білдіріле. Электрон петицияны сентябрінің 8-інде тешкіл еткен еділер. Петиция мөйлефі білдіргеніне көре, ярмадада электрикасыз қалса, сакинлер Украина қадырыны біліп, Украина эмайесіне қайтмаға істерлер. Енді петицияны яқын вақытта президент бақмақ керектір. Қырым блокадасы девам ете. Бүгін акцияның 30-шы күні. Енді сыңыр кечітлерінде жемат қабылханесі ве ярдым алмақ үшін телефонлар чалыша. Акция іштіракшілеріне дестек көстермек үшін Луганстанда активистлер қошылды. Более шекілде тахминен бір ай девамында ватандашылық блокадасында активистлер әрбір машинаны тешкерейлер. Олардан янында милиция хадимлері де чалыша. Бірқаш давалы вазиеттен сон мұнда әнді тынч. Акция қайделеріне көре сынырда тек 50 кило мақсуладны кешірмеге мүмкін. Те же продовольственные продукты, там, картошка, лук, там, морковка, все это можно вести, но опять же, все в рамках ограничений. Если норма допустимая, никаких препятствий пересечения поста у людей не будет. Ну, спиртные напитки от литра на человека. Активистлер юклю енгіл машинаны тоқтаталар. А звідки їдете? З Крима. Ну, звідки саме? Приморского. Машинада есле башлы инсанлар. Лида Хартана солярын енбирабер ижғал олынған Қырымдан қайталар. Ярамадада оларда язлық еві. Озлері Киев вилаетінде яшайлар. Дачаны 20 сене версі сатын алды. Омыр ақадашы ярамады, қалып кризаны кечірді. Енді дачаны сатмаға істейлер, амма бір кімсе алмай. Вещи и винограда, консервація. Консервація виставлена продажа, вони ждуть тільки, аби взяти за даром. Договорилася і на фірму там пустила, то сказала, якщо ви по інтернету вже знайдете покупателя, то я приїду. Украинлер Қырымға кетелер ве артқа қайталар. Базылары мұстафірлікке дигерлері іш бойынша. Айтқанларына көре ярамадада Украин мақсулатларыексілді. Оларның еріне түкенларда Русиядан келген мақсулатлар сатыла. Как там с продуктами? Ну, нормально. Российское все. Украинская есть? Нет. Ну, очень мало. Я на работу. Крым? Да. А я семью вывез уже давно в Киев, поэтому работа только осталась и квартиру, которую не могу продать. А продуктами как? Да вроде с России возят. Мейданда низамны активист Николай Незарет алтында тута. О ишғал олынған Луганск вилаетінден келді. 24 yaşında evsiz қалды. О zaman датбасты қорчалады, шымды Қырым сындырында болуна. Меня сюда привело отсутствие дома. Лично я чего жду? Вернуться домой, в Луганск. Только, как мне подсказывает моя логика, сначала надо вернуть Крым, потом вернуть Луганск. И вообще мой дом. Донбасс. У меня одна большая семья. Какая? Украина. Қырымның үч кечух ноқталарында чонғар чаплын көбе қаланчақта бір юк машина жоқ. Шымды активистлер президент теклифінен парламентте Қырымнен сербест тижарет қануны лағу етілмесіні беклейлер. Амма не вақыт олачағы белі дегіл. Оның үшін активистлер қышқа азырлық көрелер. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Қырымда рус ашайты Украинадан кетірілген ашайтқан избеттен 1,5 кереге палы. Бұл ақта Украина тарафындан кечірілген блокаданы изатлары екен Ялтыдаки иш адамы білдірді. Видеоны интернетте Қырым блогері Сергей Псарев үйкіледі. Иш адамы білдіргенне көре ярмадада минераль суы ве кейфиетлі консервалар етмемезлігі дуйла. Сатыжы емин Украина ашайты кенеде суравда Русейден келген паштетлеріні есе айванлар біле ашамай. Даже те люди,
которые имеют явно взгляды, поддерживающие нашего северного соседа, все равно приходят и выбирают украинский продукт в первую очередь. Пример можно сказать даже паштеты. В начале того, как здесь появились украинские производители, мы взяли дешевые паштеты куриные. На сегодняшний день мы их продаем по 30. Украинские последние продали по 45, по 54, вот сейчас остатки. И тем не менее, по 30 никто не хочет брать, даже пророссийские люди, потому что качество никакое. Их даже животные не хотят есть эти паштеты. Русияның Девлет Думасы Қырым блокадасыны тоқтатмақ үшін оңға мұражат етежек. Қанун лейқасыны халқара ішлері бойынша комитеті азырлап пашағы палатаға йоллады. Депутатлар Қырымға қаршы қоланылған иқтисади малиеви мал блокадасына Генассамблея ве ООН азалары олған мемлекетлерге шикайет етіп тоқтатмаға планлаштыралар. Белли ки эвелсі Рус әмде Қырымнан Рус хакимиеті блокада ярмадаға асылында тесір етмейжегіні білдірген еділер. Ратлық күнлері екі сыңыр кечті арасында олған буфер зонасында капеллан батальон азалары Украинада барышы қолсын деп дуа кечірділер. Бұндан сон есе Чангарда концерт өткерілді. Тәфсілатлыжа Гүлсум Халилова икәйеті. Ратлық күнлері Қаланчақ, Чаңғар ве Чаплынка кечіш сыңырларында жанлы шекілде кечті. Жұма әртесі күні Қырым меморий сыңырында капеллан межконфессиональ батальоны дуалар оқыды. Өз дуаларында олар Украинада жең бітпесіні ве Қырымның ишғалден құртылмасыны тіледілер. Боже, я знаю, что ты будешь с нами в храме своему. И мы молим, первое, чтобы оттуда российские оккупанты не пошли на остальную территорию Украины, потому что там очень много войск, очень много техники и так далее. Второе, чтобы Крым был освобожден, и они просто ушли в Россию, в свои воинские части, и опять там была украинская власть и украинское правительство. И мы молим также за военных, за пограничников, которые охраняют эту границу, и особенно за татар, за тех активистов, которые изъявили желание блокировать провоз туда продуктов, провоз туда там различных материалов, товаров. Bundan son Чаңғар кечіш ноқтасында имам да дуалар оқыды. Аллаху акбар, Аллаху акбар, валилляхил хамду. Уйле вақыты есе мұнда концерт өткерілді. Невынесе Қаланчақ ве Чаплынка кечіш ноқталарында аскерлерінің бірінші ротациясы кешті. Командирлерінің айтқанларына көре олар өз ерлерінден кетмек істемейлер. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Вільно спочинь. Ну що ж, от і відбули ви, побратими з 15-го бату, ротаційний період перший. Ребята работали чітко, сообща с другими бойцами из других формаций, соответственно, исполняли эффективно свои поставленные задачи. Бүгін ісе Чаңғарда күн девамында ичбір адисе юз бермеді. Провокациялар мұнда Йохтар Гүлсум Халилова, Олег Казыкин, Заман, АТР. Рус техникасы виарбейлері авучта олғаны кебі. Днепр-1 полкы Қырымның шарқында аэроразведка кечірді. Қырым көкіне беспилотник йолладылар, ойсе Русия селясы виарбейлері тұрған ерлеріні көстерді. Видеода техника әмде арби селя көріне. Севас жеварында есе окоп миномет ерлешкен ерлеріні көрмек мүмкіндір. Жанкой сыңыр кечтінде есе егірім уч арби техника ве уч вертолет мейданчығы бар. Ерміне базар сыңыр кечтінде есе 38 арби техника тұрмақта. Қырымнан Рус хакимиеті Қырым татарлар самазахватларда тіклеген евчіклеріні йықмаға девам еті. Кечкен ратлық күнлері Ақмежет районының Чистенькая койында ерлешкен самазахватны ОМОН сарып алды. Тәфсілатлы жа бізім левқамызды.
Саба saat 5'te Kurban Koy sakinleri hucur bir davuştan uyandılar. Kasabanı tahminen 40 hukuk korucu sarıp aldı. Texnika yardımıyla ondan ziyade muhakkak evçik viran etildi. İnsanlar yaşayan evlerini polisiya tiymedi. Bizler bu narazılık meydanda turgan tek bir insan laf etip olduk. Başkaları telaşta bulunup sübetleşmeye istemediler. Bizim sübetleşimiz aksiyada 2006 senesinden iştirak etti. Bu yerde evçik kurdu. Vaxtınca yaşadı. Здесь живой участок был, кровать, все было. Я уехал на работу, потом мне звонят, говорят, что участки ломают. Я уже подъезжал, и мне чуть ли, я вот уже на дороге был. Смотрю, как на глазах мне сломали участок мой. Kurban Koy'da mında indi 10 yıl devamında 200'den ziyade insan toprak talep etti. Bu yıllar devamında mında onlarla evler kuruldu. Kasabanın camisi de var. İnsanların aytkanına göre bu toprakka Sovetska Ukrayna hocalığı koz taşlagan edi. Onun rehberi Pavel Dichenko. Хотят что сказать, типа, чтобы ушли отсюда. Это не государственная территория, это частная земля, вот. Но опять же, не частная земля, это еще при Украине, когда здесь только самозахват сделали, получается, это Даченко, или как у него, вот, кто теплицы держит, вот. Документы переделал, не было на нем документа оформлено, он задним числом сделал, и российский тоже задним числом, когда переоформлял. Narazılıq meydanının iştirakçıları kaydetkenine göre çeşit manyalarga bakmadan onlar ev bir kuruculuklarını devam edecekler. Celever Fazılov, Edem Sidaliyev, Zaman ATR. Türkiye politsiyasi Ankara'da yüz bergen patlavga alakası olgan 50 çetel vatandaşını yakaladı. Bu haqda France Press bildirdi. Politsiya bergen malumatga ko'ra yakalanganlar Suriye ve Irak jenkeverlerine qo'shilmaga hazırlana edi. Türkiye Baş Nazir Ahmet Davutoğlu seslendirgenine göre esas qabatlılar İslam devleti azalarıdır. Terakt neticesinde 100 insan helak oldu, 200'den ziyade yaralandı. Rusiya uçakları keçken kun devamında 60 kere İGİL birleşmesinin obyektlerine hücum ettiler. Rus uçakları 39 kere vazifege çıkıp Hama, Latakia, Damask ve Aleppo şehirlerinde yerleşken obyektlerini bombalar attılar. Olgan malumatga göre darbeler neticesinde onlarla İGİL birleşmesinin obyektleri viran olgan. Rusiya Şvitsar Qashqavali ve etsiz yaşap olamay. Rossельхознадзор Şvitsariyanın 8 şirketine Rusiya territoriyasına Qashqaval ve et getirmege ruxsat berdi. Da qo'shma anlaşmalar imzalansa gelecek ay ise da 5 şirket o'z malını Rusiyaga ketire bilecek. Belli ki yazda Rusiya cevap olarak Avrupa sanksiyalarına o'z sanksiyalarını kirsetdi. Neticede Qrimda ve Rusiyanın çeşit regionlarında binlerden tonna Avrupa mahsulatları yok etildi. Qarasuv bazarının suv anbarında suv bayağı eksildi. Yerli balıkçılar bildirgenine göre çok yıllar devamında suv böyle alçak seviyege düşmegen edi. Balıkçılarının sözlerine göre şimdi suv eksilgen kısmında olgen balık ve molluskalar sasıp yata. Qarasuv bazar rayonunda sonki 3 ay devamında yağmurlar pek az yağgan. Belli ki keçken sene Qrimnin Rus hakimiyeti suvsuz kalgan Şimali Qrim kanalına aynı Qarasuv bazarının suv anbarından suv taşlaydı. Ялта ялысында Украина маршы яңғырады. Азбар çalgıcısı Боразда, yani Трубада маршны icra etdi. Bunu izbatlagan video YouTube'da peyda oldu. Bu sonki haberimiz edi. Efirimizni Krimski reporter devam etti. ATR ile olunuz.